የትጋ በቅሎ የትጋ አብቦ የትጋ እንደምትካሱ አታውቁ በእውነት ነው የምላችሁ መልካም ስሩ ካንደበታችሁ መልካም ይውጣ በመትሄዱበት ቦታ ሁሉ የሰው ሰክሰስ ልክ እንደራሳችሁ ሰክሰስ ያስደስታችሁ ያ ደስታ ነጥሮ ወደ እናንተ ይመለሳል እስቲ ይሄንን የሞከራችሁት ያያችሁት ኮሜንት ላይ ጻፉልን ለሌሎቹም ብርታት ይሆናል ሁሉ ጊዜ እንከን አውጪ ሳይሆን ደጋፊ በቃ አበረታቺ ሰባሪ ሳይሆን ጠጋኝ ያርገን በመንሄድበት ቦታ በሙሉ በእውነት በጣም ይሄ በጣም ዞሮ ለራስ በረከት የሚያመጣ ነገር ነውና እንደምታውቁት እንግዲህ የሚቀጥለው ሳምንት ነው ግራንድ አበሻ ቢዝነስ ኢቨንት ጊዜው እንዴት እንደሚበር ልነግራችሁ አልችልም በጣም ብዙ ሰው ነው ሰፖርት ያደረገን በጣም ብዙ ሰው ነው ከበስተጀርባ እየሰራ ያለው እንግዲህ ዝግጅታችን ላይ ሁላችሁንም ባክብሮ ተጠራለው ፍራንክፈርት ላይ የምትገኙ በፍራንክፈርት ባቀራቢያው ያላችሁ ከተለያየ ቦታ የምትመጡ ገና ሳላገኝ አራሞ ዋን አጃኢባ ኢስኒን ገው ኑፌ እንግዲህ ዋን ባዬ ደስነ መጀሩ ወክንሞ ይትገመደኒዳ ይሮ ተኮተኮ ዱጋድ በቹፍ ጸረቀቤቲ ከንጀዳኒዳ አኩማ አርጋ ጅርታኒ ሙጸቲ ተና አኩማ አርጋ ጅርታን ጀቹዳ ኢፉ ደሞ ኢልሞ ሳቲሞ ማ ጆሌ ባይ ገፈቻት ብሬቹዳ አሽማር ከፎን ወርደፍቶታ ከማጀምቶታ ቻናል ዩቲዩብ ያስካለች ጀለቲ አርጋምታኒ ጅረጅርቱ ነገኑ አቀየ ወከጅርታት ሲኒፋ ባየቱ ይቻ እንግዲህ ያረሞ ዋን አጃይባቲ ነምና ከናትስ ንጅራላታ ጀቹን ከሰ ይኖሉ እንግዲህ ያኩማር ጋጅርታኒ ምጨቲንቱኒ ፈረንጂሞ አበሻስ ንትፈካቲ እንግዲህ አኩማር ጋጅርታኒ አበሻዳ ምጨቲንቱን አበሻንቱን አከምቲ አጭዳቁ ደንዴስ ወክንሞ ይሳ አርገታን ምጨቲንቱኒ ሰራተኛ ቱ መና ነምትቸ ከና ቱሬ ጀልቀበ ነምትች ኩኒ ሰራተኛ ኢትዮጵያ ፍላቴ ኢትዮጵያን ቱኒ ጋፈ ድፍቱ ገራት ባቲት እንት እንፍቴች ኦዶ ፍራትን ቤክና አኒ አንጃ ታካዮ ኩኒ ዋና ከሲቲ ድፍቴ ምጸቲ ተነስርቲ ጀሪኩን ነመጋሪ ቢራ ገየቱ ነመጋሪ ቢራ ቱርቴጅ ኤጋካ ነሞታ ተኮ ሶተኤ ነሞታ ከና ህንጃለተኒን ነመገራት ባቱ ኢሳቶካ እንደውም ኒቤክቱ ካይ ይሮ ተኮ ዱጋድ በቹፍ ባይዋን ደስነ መጀሩዳ ምጸቲንቱኒ ኩመነማ ካሚቱ ሰራተኝነት ይዱፍቴ ደለጉዳፍ ጥንጽያን ዱፍቴ ይሮ ዱፍቱ ከነቲ ነመጋሪ ከነ ብራገይ ይሮ ከነቲ ምጸቲንቱኖት ሞጀቱ ጉያን ገካ ጉያን ይሮ ገው ከነቲ ኢሳኑዋ ንማብራት ዲኤሳ ጅራኒ ጀጀቤሰኒ ምጨዮታ ነገር ቢያት እንደብስኔ ክኖ አራቦኑ ከረት ነመጀቤስቲ ምጨዮን ሱነችቲ ዲኤስ ያችት በቃ ክኖ ምጸቲ ሺቱዩ ጉደቴ ከናፉዩ ነመጋሪ ዋቀዩን መታቀቡ ዱጋድ በቹፍ ነምና ከናት ሲኑ መዝራ ሰው ምጨዮን ቱናችመት ዲኤስ ያችመት ጉዲሳኒ ፊ ያችመት ጉደቴ አርክኖ አዝጌ ኤስኤስን እንጀራ ኩማር ጋጅርታኒ ሱራሺ የቹራ ባሻ ከታተሞ ኒቤክስቲ የቹራ ዲገኑ ዮይ አንሌ ጋፈቻተን ቱሪን ሞት ሄዱን ጋጋፈቻት ቱራኒ ሶ ዋነከሲቲ ዋቂዮን ሚወስ ጃለቴ ነመጋሪቲ ሲደበርሱላፍ ጽዮንቱን ያው ኢጋ ዋነከሲቲ ሲኒንጅቹን ጃለ ዳብሎ ተቂያ ዋግኒ ዮን መጃለቴ አከነት ካራራት ነመናም ቢሱ ምጸቲንቱን ታሪ እነማን ቤግኔራ ታውደንዳ ዮክኔ ሪአሺት ራ ታውደንዳ ግኖ አኩማር ጋዘርታናኩ ይሮ ደርቤ አርጊተንጅቹ ምጽዮ ኦሮሞዳ አራባጀዱ ኩን አቺ ፊደት ጀሩ ወሊገድ አምቴ አራምኒ ኦፍራባሴ አላት ሺገቴ ኢሳን ቦደም ጸቲ ሱንሌ ግኖ አማማትቲ አቹማ አኙ ጅቻጅርቲ እንግዲህ ጻራ ነው ፊኩኒ ዮ ዋቀዩን ሲጉድሲ ዋጥቁ አንግደተቹ ዋን ጥቁና ምጸቲ ሱኒ ቢያቲሬ ምጸቲ ሺ ተነፍለቴ ገልቴ ሞ ግኖ አከነተማዩ አከነት ጅርቲ አቺቲ ጉደቴ ፊ ምጸዮ ሺቱ ዩሲኒ የቱን ዛለ አዱጋድ በቾፍ ጻራዳ
እንግዲህ ከነታ አረቦታ ከናትስ ንጅሩ ነምኒ አማላ ቀቤሳ አጅቹዳ ጋፋ ከነተ ሱራ ishee kana gallakkisu namoota baay'eedhaaf mucattiintun abashaa fakkaatti akkamitti dhaqxee akkamitti maal taate namoota hedduun bakka karaa YouTube kanaatti illee namoonni ifa hin goone kalmatsin jedhanii maxxansantu jira. Yaa ta'u garuu immoo ani gaafan dhaggeeffadhee namoonni mucattiisanitti illee dhiyaatanii jiran jechuudha. akkana ture seenaashi akkana ture gaafa jedhan hedduu takka dasna jedhe dhugaa dubbachuu fi yeroo tokko araboonni kana si jaallachuu dhiisatoo dhugaa dubbachuu fan hin beeku garuu ani biyya biraatti ani injaallatanii beektanii akkuma taasaa akkuma carraa yoo ta'e carraan kee gaarii ta'e nama gaarii sitti qabee xiqqoo isheen sin jedhe malee soo ni beektu jechuudha. kan guddisanii dhiisatoo dhugaa dubbachuuf hin deebisu. Ayama namoota baay'een beekaa namoota kanatti dhaqanii osoo ofirratti hin beekin garuu marmaramaniitii beektanii hin beekamu yeroo sanitti hin beekamu ani osoo hin beekamin ani marmararree amma fakkeenyaaf kaleessa marmaramte yoo ta'e akka qofa amma akka yeroo koronaa sanilleedha gizee deemtu fi gizee kan marmaramte amma torbee lama faa torbee tokko faa tursiisanii kan dabarsanitu jira jechuudha. Isaan booda yaa namoota baay'een akkanatti kanan beekuyyuu warroon akkanatti galanii jiru. Kanaaf carraa mucattii tana baay'ee carraa qabeettidha. Akkaasi isiniin jechuun jaalladha. Baay'ee takkan gammadee dhugaa dubbachuuf namni tokko carraa guddaa qaba beektanii. Waan ittiin bakka mucattii haadha ishee tana baay'ee isheen kabakaboo daa'ima ishee tanarree guddisanii akkuma akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuuf gara TikTokiitti irratti illee yeroo baay'ee fida jechuudha. Irree fooloo godhetan ture beektanii namti hanna waan akkasii isiniin jedha obboloota koo dhugaa dubbachuuf mana gaarii nama akkana amala qabeessa nama amala qabutti sinaa qabu. warroonni obboleewwan keenya gana biyyaa dhufan jechuudha nu illee bootaa qabanneeti jirra. Na akkasiin jira namticha sanirree fooloo godhetan jira. Dhugaa dubbachuu mucattii tana yeroo hunda hin fida baay'ee baqa akka ijoolluma isaatitti qibibbiit jettee kan guddatteedha jechuudha sirriitti. Na waan akkasiitti isiniin jedha haatillee injirti inillee baay'ee tokko hedduu kan mana jedhamne kan jaalatudha. Yeroo baay'ee nan argaani TikTok irratti live irratti dhugaa dubbachuu kanaaf gaafiin itti ta'aa ture beektanii bakka waan abashaa fuudhee wayinnatti fakkaate yookiin immoo daa'ima isaa akka daa'ima isaatti jaallata. Innaa waan akkasii isiniin jechuun jaalladha. Sarratanyaan akkanatti osoo garaadhaa qabdu dhattee achitti deessee isaan booda warroonni jaallatanii hin jiru. Namoonni gaariin ni jira dhugaa dubbachuuf araboonni tun miqqanyaa maaliif kan jennu namoota hunda osoo hin taane namoonni gimmaashni keessaa 100 keessaa parsantii 70 yoo badaa ta'e koon isaanii immoo gaariin ni jira. Akkuma waaqayyoon kaan jecha godhee kaan dura jecha godhee nuume isaanillee ani namoota amma Itoophiyaa keessatti illee namni keenya dhugaa dubbachuuf wal miqqisaa biqaanii beektumtiire. Ani araboonni muluu gaarii miti jechuun hin danda'amu. Biyya keenya silaala ani namoota gimmaashatu nama gaarii malee namoonni gimmaashni badaadha. Akkuma ani wal fakkaataa jechuudha. Ana akkasiin jedha seenan mucattii kanaa kanuma fakkaata. Enggak dhugaa dubbachuuf yeroo tokko namoota akkanatti biyya arabaa keessatti rakkatan yoo nan argu mucattii tana gaafan ilaalu baay'ee takka dasna jedhe. Ana waan akkasiitti isiniin jedha obboloota kiyyaa. Waan biraa gaafiin biraa yoo na gaafachuu barbaaddan koomentii jalatti na barreessaa na gaafadhaa. Isiniin jechuun jaalladha. Yeroo baay'ee immoo ijoolleen koomentii yeroo takkan dubbisa darbee waan badaalni waan gaaris warreen barreessitanii guddaa galatoomaa isiniin jedha. Warreen jajjabeessitanis guddaan isin galateeffadha. Sumarraayii kalibbee amasagginaalaachuu warreen YouTube kanaaf haaraa taatan immoo sumaan like subscribe gochuudhaan nutti dabalamaa isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadhaa.